jedinstvena prilika da vidimo Robinson helikopter. Krećemo na put, Povlen. Pekač je došao limuzinom. Pozdrav Pekač, krećemo. S nama? Hoće keruša? Kaka je Milojkica? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Evo nas, pravimo pauzu na pola puta. Kupujemo kiselu i vodu. Ništa, ne treba ništa. Ako noćas dođeš meni, donesi mi pogled meni. Baci svetske skripte knjige i studentske male brige. Ja sam puno dobrog djela ovdje vidio. Ajde, ne da ne ostaje ovih sezis. Ajde, ne ostaje. Duva glave nosi. Dobar dan, dobar dan. Mi bismo na Povlensku reku. Povlensku reku. Tako je. Išlo vam je doći malo. Odavde. Koliko ima odavde razdaljina? Velik ima jedno 6-7 km. Aha, a kolima može da se dođe donekle? Ne može, ja? Nema šanse kolima. Ali da skratimo donekle, bar jedno... Nema, sad će vidjeti, tu vam je put skroz loš. A loš? Aha. Loš je put. Belinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue. Ko što reče Nada Macura, slojevito se obucite jer Povlen krije razne strukture hladnoće. Can find me a girl who'll stay, won't play games behind me, and I'll be what I... Ajde vidimo snima. Ima neki piton, verovatno.
ti samo malo iskustva, ali naučit ćeš. Ride with the devil, hide with the law. I got no pistol, ain't got no sword. I got no army, ain't got no land. Ain't got nothing but the stone that's in my hand. Stone in my hand. Nalazimo se u šumi ispod Kneževog polja na nekih 300 metara otprilike. Samo što to u ovom slučaju, kad vidite koliko je strmo, je kao 5 km. Već ono počinje signal da se javlja na telefonima, što znači da zapravo smo izašli na neku tu i tamo veliću nadmorsku visinu. Uputili smo se ka 1374 valjda. Poje dole kerušu njih dvojica, a mi nastavljamo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. I nalazimo se u polju Sremuša na nekoj kosini, u nekom pičvarniku. Rea nije zainteresovana za probanje belog luka Sremuša, ali miriše, vrate. Prošlo mu je. U toku je sezona branja Sremuša, a ovdje miriše, kako miriše Peki? Blaži luk, ha? A, svaka čast momci, živi bili. Koliko ljudi, moba. Can you have a proper wedding world? Oh, mama. Mama, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, mama. Lord, I'm bound to see your light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it. Izađo smo iz šume, iz Sremuš polja, evo nas na Kneževom polju, malo ispod, eno je osmatračnica i penjemo se, pa se javljamo od ozgo. Watching her strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. In her eyes, a distant firelight burns bright, wondering why it's only after dawn. I find myself in her room, feel the fever. Krećemo na mali Povlen, kreće uspon. Nije lako, ali nije ni nešto posebno teško kad smo već na visini. Penjemo se gore, pa se vidimo.
završavamo našu turu. Ovo su, što kažu, užici, ali onako na eksplozivne izdah emocije, jer prilično je komplikovano. Mi smo se spustili čak do niže tačke, do jednog potočića vodopada dole. Ovo da se čuje, ali peli smo se, možda smo se vladili nekih, ako verujete, 800 metara razlike nadmorske. Pa eto, uživajte, vidimo se sljedeći put.